Kepertuan Pulut Yada Kapot Border Security Force BSF ha ka arpoi terik jeliu kala rake ke International Yoga Day ha umpling headquarter bar ha baro ki ketem ki badon ha ki Kapot India Bangladesh. Nalor ki pulut BSF ki bahing asembat ki kun ki kti jangkiru ki la shiminta ban rake ke ni kesngi da ke jingkemen bat jing shongshit. Labo e ke jing temu bakerpang ha ke ni kesngi da ki kentin ka yoga ban kentiu yalade bar ha ki imlang salang. Anand Singh Takshak, Deputy Inspector General BSF Meghalaya, ulaple ya kakilan met yoga ha umpling headquarter ha kini kesngi bekerpang. Kipulit BSF kila menjeru ban hikai kilan met yoga i kena skul ban ikipai ba ha ki jaka bagi shnong bagi don ki ketem pahara jangki. Anand ula kentu ya baru ki BSF ban hikai ki kun ki kti bar ki bahiyeng sem jangki ban ne testa ya kakilan met yoga namar kate ya ka met kaphat bat kawan ra e ka jingkot jingkhia ha ka jing em jangki. तो इतना अगर कम करेंगे तो फिर उससे हमारे को परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। अगर डेली करेंगे चाहे 10 मिनट करें, 5 मिनट करें, शाम को करें, सुबह करें, कभी जब भी समय मिले तब करना चाहिए। ठीक है।